Impact News na Thokchom a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna yang biribo punmokpu adom gi host Priyobarta na okchari. Loilena matam kayadagi matam chahi cha kayadagi Manipur da leriba Mitei schedule tribe list chalhan biu haina demand tawduna lakli. Latest oina handak central government na ethnographic report amadi latest social economic survey report demand tawrgli Manipur government dagi sigi matang da khana nena ba akoi gi studio de lengsan lere. Oza Khelen Thokchom, special correspondent, The Telegraph. Oza Udubukuire, welcome back to Manung. Thank you. Also joining us is retired Colonel Laishram Lokendro, General Secretary, STDCM, Scheduled Tribe Demand Committee, Manipur. Oza Lokendro, welcome to Manung. Thank you. Not last but not the least, RK Bobichand, Peace Building Practitioner. Oza Bobichand, Musu Tram Nokchari. Ahambazi, Oza Lokendro, the Nakshari. Oza Babang Hapta, the press meet Tauduna, Hongjan Kia, Chansilagani, and Loktopugal, Loinana, Red Ribbon Campaign, Musu. Husi matam kitang mamang da zu hoigi publicity secretary Waikom Ananda Maite na press release amagi matungina Manipur government ki move haibadi central government na ethnographic report amadi social economic survey report demand torul busi matungina ngarang evening ngarang doram da home department government Manipur dagi press release ma thadore sigi central government na hangai report ki matungina Manipur State Commission for Scheduled Tribe ta sinagre hai survey tongna si survey je lakpaga immediate steps ke lokot pa yabage hai badu khana gani na hai simpatang da kari tamani ngoja the same body moina tharo hai was a report on recommendation along with necessary documents have never okay documents have the ethnography report and ama haire okay ethnography report na hari si maite ji hujimak hujiksu adum hane ge hamu magi tribal gi lichatta hujik lairi have the ethnography report oido ne ba aduga adu lonena socio economic survey report ai jena hujiksu khoi adum yamna awam thaki level da laktri haibigi report tu bune bako okay adudi sida important oiribadi asagi oiba recommendation do that is the most prime importance neba state government thaga do how the recommendation du bune ba state government thaga ne khanbi roza si hujikle review sida thaga ne de khoina thajai okay juji people ke movement na moin la abani na moina su hujik hanada Hanamasi come in a cognizance low the bagum torami. Okay. Hujikti moina adu acknowledge tawre sumi ishum le reha pase asi moi assembly the honorable CM la thokiba matungina masi kano dagi my official process matungina okay Manipur State Commission tribe the thadagre moi specific date how giba chali ba thasi ki tang kunda moi che sang di yogra haiba makone su tai adu this process come in process the how rabane ba adu da koi committee room de koi nuai tri basina recommendation tharo along with necessary documents haibane ba adu tha basida moi oiba decision do adu hana lefaning bai wani da okay adu da moi commission da tha daga the commission may take say it can take 3 weeks 6 weeks it can take 3 months 3 months kyo or it can be 6 months it can be kari haini chahi daruk cham shu hai chahi mayam cham shu hai commission report se the government deadline ma lep ta bado adu nuai ta bi wani da okay deadline ma lefaning bai wani any thaba government ga ba si india gi chana bising ora di commission mi am chahi tra ma kun jang su du ma yaw gi ba akoi se kayam chang do ne je koi khang de bado adu definite deadline ma pi de ne pi de hai okay oza adu matang da ko na mo oza da lak jage oza Bobichand state government na di ngaigani Manipur State Commission for Scheduled Tribe na examine tor matung da relevant angle di yengaga studies mayam adigi recommendation mayam pirpa matung ina adu matung na step lokal kani hari kari thamning se matang summe kaigumba decision ama government ki low bai basi magi study ma tawom sange without madu naina hobom sange kari gino haiba taragadi maitai ji natraga maitai ji scheduled tribe ta Indian constitution gi scheduled tribe ki list ya hollu haiba pot sida decision ama low basi masi achowa tarai wa phunati leiba amagi furup amagi magi yamna maru eba yam critical oiba decision ni masina sigi decision jina recommendation tawba natraga tawdabagi decision jina phirep sina magi lebak sigi akoina yamna hainariba mayamna sidai sida Manipur aibasi sahi lising ani gi ai itihas leiba adugumba lebak ni adu koisi khanopo asia da maning tamna palam lebak ni India na ai ba constitution chana dringai dagi aikoina hana advance hoina ai ba written constitution sem dana aikoi gi
adult franchise 18 years the base to was India di 21 dorum but 18 years to is kuidri ekhoi di 1947 ki constitution di makha da 1948 election tawdana adult franchise chahi trai panda khoi di pirabani adugumba Southeast Asia da matamamada yamna haina humna sigi khanokpo Asia da sigi koi bisi da leramba phurup ma masigi phurup sigi mangjin tharami ba sigi phurup sibu lusing ami ba maitai haiba kanglup ase masagi akoina phurup ase akoina sigi Manipur gi apun phurup amakhak maitai khakina taba mado maitai haiba kanglup sin madu mangjin thara kanda maitai jina lusing kanda hairi ba Manipur ase magi geographical area su umuk pakthok chauthok pagi kari gi koi mayam ama koi historical events mayam ama da laigre asugum ba kanglup ama khaki marai ba ase aikoi hekta cabinet ki mi phama kanda aikoi Maduda wakan khanda daba tawdana aikoi vote masing na heta akoi election the Indian electoral system gi matawgumna like furup amagi magi future ase aikoi vote masing heta pira kanda decision lobu yaba pot na teba masidi amna kupna khana ba changi maramdi masi khana hodraga de koina se Manipur merger agreement laktringi gi mamang da su Manipur se India da merge tawgada bani haibagi voice mayam am leiba Manipur da matamdu da leitaba na teba ningthau gokta torombe wana teba ado Masidi madu thokraba matungda matamduda ngasagi Manipur se India gi manung da tinggadabani aikoi swadhin India da yawgadabani haibagi voice mayam khak leihiba adu ai tawdana aikoi gi matamduda debate se tawna hodabani na matamdugi Manipur gi assembly na su tahodaba aikoi gi peoples ki level da su public ki level da su debate se phajana tawna hodabani na aikoi gi Manipur gi hauji oiriba phibam sida aikoi na di tatana he hairi se merger agreement se hiram khuding ki khanar ko matam da he oiri ise adugumba potnam ne aduna hauji su aikoi gi pot asidi hauji ki maitai se aikoi gi Manipur gi kanglup maitai sing gi marak ta gi kharana aikoi maitai se schedule tribe ta chalhan biro schedule tribe ta yawhan ba haiba sida aikoi se tribe blood tribe na ta bra haiba sidi aikoi hauji nei na bang mathau tari ba nangi British record ki 1931 gi census khakta da akoi schedule tribe ni haidana akoi tribe ni haidana schedule gi wanate tribe ni haidana yawram me haidana aikoi se Indian constitution gi tribe ki schedule tribe ki list to de akoi yawhan ga da bani haibadi madu mapung phaba kaino oireba sida ethnographic study ama tawdana haujuk leiriba status asida aikoi je tasengna aikoi je tribalism gi kaino je yauribra yaudabra maramdi aikoi di human civilization ase ai hanjana jo haijari jeni hana jo koi ne progression ne ba tribe ta ge koi je nation gi thak ama yorura bane nation gi thak yorura ba furup ama bu tribe ne je kamai tong hai ge dor ne jo bu question ne ba still debatable ni ma se koi nei na hoda bane ba asi nei na hoba changi aduna government ki chu tarai ne hekta masida makoina ethnographic report aduga socio economic ki survey ama tawdana without any analysis without any discussion masi khana hodana government na decision ama hekta loksal jo mado premature oini mado hasty decision ama oine ba koi gi kanglup khara gi pressure leire haidana aikoi hekta mak democracy ni aikoi miyam gi apen ba pelanga duini haidana kanglup khara na heta haire miyam gi marak tagi haure haidana hekta hiba matamda voice ti thokri ba voice thokning ba mi miyam amadi leitabra si mun nei na hoba ma change ba aduni in tham oja Bobichand gi oja Khelen different perspective amadi phange human civilization progress to romina scheduled tribes and bada progress to reimina adu gi nei hoba change hai handak but latest report ki matung ina ethnographic report amasung social economic survey report pbu na hai oja Khelen si karam kamai ni yengbe masi aina chumna nijang ga di kuire 2013 da warwani khale center na Manipur government da hariba kan socio economic status ari ethnography ki report pirwa 2013 da ni state government jina adum sira karimta act tawdana adum lakhi bani aduna kuire movement ji maitai ji scheduled tribe ki list ya hona movement ji tamna khoi localize wo mawang da man to man tinaba aiga tamo tinaba sumaina wari sanadna mate akhoi schedule tribe on mana pharodrai taruji 60 adadi haurena I khalle tamna dum lae adubu masigi movement sigi magi impact ama haigadra magi momentum ama lakhibisidi mamang chahi tegi ne na aina thaje adigi sida coordinating body semgre amada schedule tribe demand committee lerme adedi organization like mandate organization sibu sida support of a group mayam pullaga coordinating body seme adi mamang sahi degi movement ji cancel adigi latest 24 September da miyam meeting ama kaure government da October gi tang kun babu gi manung da
मान तौम थोपदु तौरो हाबी अल्टीमेटम म पीरे सियोब की तांगतुने अदुगी मतुंगदा गवर्नमेंट ngarang थोलेबो होम डिपार्टमेंट दे थोलेबो चेतुना हाइरेदी सेप्टेम्बर 15 की ममांगदा सेप्टेम्बर की तांग 18 दा स्टेट गवर्नमेंट मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ता हाइबी शेड्यूल ट्राइब की इशू जिबु येंगिबा डील तौरिबा सिगुम्बा कमीशन असिदा सिनरे येंगो एग्जामिन तौरो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पुवेगेरा इथनोग्राफी के एस्पेक्ट पुवेगेरा करीनो तौगदबा नो इशू जी एग्जामिन तौरो अदुगा अदुगी रिपोर्ट हम पिरो अदुगी मतुंगिना कनो तौगे हाबनी डिसीजन लोगे अदुरा आइना पाउमी मोइना आइना येंगजेबदी सेप्टेम्बर की तांग 18 दा स्टेट गवर्नमेंट असिना असिगुम्बा खोंथा अम लौरगदी इहौ हौदना लैरिबा सिगुम्बा ऑर्गेनाइजेशन सिगुम्बा कोऑर्डिनेटिंग बॉडी दा मोइन इन्फॉर्म तौबदी करी काय इन्फॉर्म तौरबोदी नानी पब्लिक मीटिंग तौरगा अल्टीमेटम पीरिबसु पिरम दबे याय हाइदि सरकार सिनदी याम तोने ला आइदि जर्नलिस्टिक व्यू दुने नि यंगजरिसे खोंजंग चंगद्रिङे द बन कौद्रिङे द स्ट्राइक कौद्रिङे द गवर्नमेंट द लाओ थोंग हांगदर लेरे खनरसि लाओ पुन्ना थबक तौमिनरसि याम तोइना हाय अदुबो सेप्टेम्बर 19 दा गवर्नमेंट असुम खोंथाम लौ मतम दा जॉइंट कोऑर्डिनेटिंग बॉडी दा नोगी डिमांड की मतंग दा अखोय सी तौरे हाबदो ची ओइना नत्रसु बाबेली कलम सम चैनल के थ्रू दा सुमाइना अखोय सी बाउदी लौरी हाबसि पब्लिक दा इन्फॉर्म तौबु यावनो ऑन दैट सेम डे प्रेस रिलीज हम थोगा आइदि मोइन गवर्नमेंट इ रिपोर्ट तुमक प्रेस रिलीज हम थोलागा पाउ चेगी अदगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुथांग दा गवर्नमेंट सिना पब्लिक दा डायरेक्टली कोऑर्डिनेटिंग बॉडी दा इन्फॉर्म तौद्रगसु पब्लिक दा खंगन बे याबो पोने अदुरगदी ओ गवर्नमेंट सुंबा खोंथांग म लौबा हौरेना हाबदि ngasi दगी हानदे नैनदसु लाए शेड्यूल ट्राइब ओन बजी फब्रा फतब्रा जी सिदा कंसेंसस ओइरब्रा हाइबदी अखोय अमोंग मैतेस अखोय पुनमक्सिदा कंसेंसस ओइद्रिबा मसलेसिदा रिजर्वेशन लेबा कांबु खरसु सेक्शन खरसु अदुम लेतब नते अदुना गवर्नमेंट सुंबा मुपम नांगदी गवर्नमेंट कै तौगे खंगदमनिना सुम कैसु खर ngangnaragasu yam kana keno tawde hujikti government na khongthang hi lamnina government ji state government ki attention ju draw to ramnina mo ko step si lokal amnina hujikti masidi debate ki keno ma room ma seme ngasi deri soin hormone khalle keno gi ju hoi gi coordinating body gi tamoi gi ju khana work government ki move sida it soin ngasi discuss torone khalle aduga masida changdriba adigi keno da hoi gi fan sitter oine leiba अनिमक्ता डिसीजन लौदबा सपोर्ट सु तौदबा ओपोज सु तौदबा साइलेंट ऑब्जर्वर खरजु अदुम लेरंगनी अदु मसिंग मसिदसिदा मैतेन एसटी ओइबसिदा यानिंगदबा सेक्शन दुना जु मोय खनबा होरमनी अदुना ngasideidi खनबा होरमनिना अदु सिगी केनोसिदा लोइसलफसिदा याना मुजि इशू लेरे सिदी अखोइना सिदी रियलिटी न खोइ चेनबे यारो शेड्यूल ट्राइब की इशू जी मसि असो इशू मनी बोबिन हुजी हागे दोनो याम सीरियस होइबा केनो मनी लाइन लोया दियाबनी इशू म लेबे जी स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौरे मान स्टेप खर लौरे अदुबु मसिदा ओइबो ओइदबा याबा यादबा हाइबन अमोरगा इशू म लेबे सिदा स्टेट गवर्नमेंट ना स्टेप लोरबो सिदा आइदी एप्रिशिएट तौनी हाइ तारे थेंग ओके ओजाकलेन तेंतकना ओजालो केंद्र लाक्थ्रिङेदा नसाइ ओजा बोबिचान पनबिबा स्टेक होल्डर्स मैम was a debate to Ujaglan Pangi with the Hujik. My voice tada book with Mutabra Machang Habdo. And moreover, Hujikti 2013 the Gisil I have central government the Hujikti change of guards lie. Others of BJP in Palace as a BJP led government. See Matang happen. Adu Mase Masida Huina pull up quick concession where I can hit the scheduled tribe on a list of challenge Hagadi. Karam Kanglupu, Karam community bu scheduled tribe the list of Chanbe Yagadege. My criteria, my 1, 2, 3, 4, my am labor. I do pull bit of Dragadi, pull up my city, my Taigi community, pull up Punamuxina. Consensus Lagazu hit the Chanbe Arova. Criteria to fulfill of my am like I do it a moin and Kangni or my am Kangani, I am going to Kangunate. Aduna Fusikiam Marurisha, debate Dakale. Chanmana Pabra, Pat the private DPCM the Gale, Maduga Masi Torkumatam Jida, schedule Husiki Commission do. Commissioners Loyankani, Masai ethnography had the Loin Chaladwini, criteria Loy Lactoni, Adigi, socio-economic status key to the Loy Lactoni, Akoji, Canoin and Labor scheduled tribe will be Aribra, Aduga above the scheduled tribe, later Braca, Husiki to the Loy Lactoni. Aduga Loina,
state government asina mana whatever chanba chandaba adigi yaring khalagasu adi metai sina schedule tribe ki list chanbada ngasai ki criteria mayam do fulfill tawren khalagasu state government as per recommendation of the state government center act tor gudum nina manasu like stakeholder mayam punumukto discuss tawba adigi process kon tawba afavna karino phattamna karino tongjavna karino mangjavna karino kya mayam je intellectual mayam je le mayam je loi tawsra moi opinion jo sarkar ki opinion ma magi decision ma long no hona da intellectual mayam digi matam sangne discussion to bumdi phajana tare tara thona khana ba tare koi londa madu mari am darkar ni masai Bobichand hagi bido okay thank you Uzalo Kendro handak thagi tang kun phawbudi adom khongjang jangjan gini haibiri press conference tawda ngasi maksu global solution private limited ki amadi DDK Imphal ge staff sing su red badge thetuna chi khongjang sagutuna moina su support tawbugi ama uri hojik ojaklen haibigi du maina state government na thaba taraju central government na intellectuals mem tanaraga si yapre yadapra criteria mem fulfill toroju pros and cons way toroga mem yengni hairi Uzalo Kendro ki STDCM site ki handak ki matang is da 2013 dagi central government di haire na Khelen takpi kare handak ki matang is da optimistic oi bra happen have you optimistic ti yam oi adu khari khaji kharak na te kari da oi ge have da sigi issue ji khoina chahi 4 years plus sum tam tar pujam yam awareness pujam la kare government ki kamu sim su moina su acknowledge tawra asi moina thabak oina official process oin chathara it's a positive sign ba matam chang da bana tongan wari ni sai gi commissioner thada bada kuna time limit ama pame ha bado it's matu chahi tra ma chang do already orero he bo question am la na but time limit lam lauraga within 3 months or reasonable time ama kaya no du reasonable time da kun set of the wagani gamin ko ba ma lepa khoi si bo to gani or si bo da khoi tawna hona gani haibi gi chapcha ba ma thamiraga di mayamna lang is long with them never some never nan 2020 September 24 convention to da akhoi committee na di si government official process si matam soina changpham thoi haibagi akhoi ahlona matam khara pc haina hodok paneba adu yade akhoi na di to begin with akhoi tha hom bok di akhoi pina se na khana bane mayam phamina ma yaroi tha ma da mo haire adi public mayam khanar da kari thama ama lagi 24 hours kain to khole adi ki 1 week 10 days kain ma sim mayam ji loin to na hayeng de ban hodoni kai sim yam akoi alon kangmu na public praja gi opinion do control to da awa mo oi khi ba ado finally moi khoi lek pa 20 days hai bane ba 20 days do pare de ningon sa ko mamang ga tai ba adu do oi ba ya pot na te ba 20 September ha ga 26 days khoi lo bai wane ba mayam ta gi 20 days hai bane ba si practical oi da ba hai bam su le ri da na adu na khoi na ha ma de schedule tribe demand committee na mayam si move to no honor me hujena mayam si na khoi do ina push to chale ba se se da khoi na move mass movement la amma akhoi do ni laga tawdra ga da khoi tawrani habi question am se lak sal ba ahlo noina tawngam dar da khoi da sinebe ra khoi tawjarga khoi hona jarga haibam su lae ba adu di out of gear chakhradi am su numai roi ba adu na government da moina piribe deadline se simanung da sima tawni ma tawgoni haima do government ne positive oina kharadi tawhaningi natradi hai gi ba tawhrabani na public praja khoi thingam na kenom tawkhalaga di khona yamna violence am pam da ba ngasi makche khoi gi chahi mari da ke ma violence wa am ta yaw gi da ba pure democratic kano da ona kanam ta karim satre bo ya honda na tam la khi da ni lekai khuding the community halls khuding adu chalaga le peaceful adu unnecessarily sida tang kundi kainom karam ta ula da kan ma khong chale dia khoi mayam da wa ga ni da koina control to bo ya de fium la de adai matang da aina government se khare hena serious la hol laga sima to gani hai ba do moirom de hayaninge ba hai ba se kaino moina chumada ngasi ngarang kainom ni thue ko okay fine but adu da sibo manung to gan deadline am tang moina lepi ragadi yai dana natraga what incidents tholok ngai gano have ngai gano ba adu laga natraga moina kaino ngak thok ngai traga khoi mai kanano ma so kauraga noi do sibo da khoi tawna ma khanari therefore noi dong hak lep ko asuma so hai ba su kainom tawdraga di government gi mahusai hina bi irang thok mi si mina thok tri bo di tum le ge ne ha do adu to honing de ha bi wani ado Uzalo Kendro sai oja Bobichand have de kitang pick up tok jage stakeholders kudimak ngasi bhokta lekai da community halls da lekai da meeting mem pangthok liba ngasai ojana takpi ba peaceful meetings mem pangthok tun lai violence am da tawdian hai but ngasai oja Bobichand have to kitang di valid oibra khalli stakeholders mem tanaba meeting club to minab di sida di kari kai bali khoi to mana lai ko invite chu taw
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 22ꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯀꯅꯥꯝ ꯆꯤꯊꯔꯝꯗꯦ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗ 100% ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯏꯝꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯔ ꯌꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯕꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯙꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯏꯁꯨ ꯑꯃꯗ 100% ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ 100% ꯉꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ impractical ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Okay. ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯣꯕꯤꯆꯥꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ? ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ 100% issue ꯑꯃ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ 100% consensus ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯁꯤ it depends on the issues. Okay. ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯃꯁꯤꯗꯗꯤ consensus ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 9 ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯍꯧꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯇꯕꯁꯤ ꯀꯨꯏꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯁꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯁꯟꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯨꯚꯔꯤꯡꯗꯨꯗ ꯍꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯅꯨꯚꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯅꯨꯚꯔ ꯍꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯃꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯗꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ꯭ꯔꯥ तसेंगना अइना पांबा अखोई खरना पांबा मी खरना पांबा इशू लेबाकी इशूदी ओइदबा याय हयेंग मदुना लेबाकी तुंगी कानदबदी ओइदबा याय तबुसुम वेस्टेड इंटरेस्ट खरददी कानबा मागी अतोपा फोर्स खरदा अतोपा केनो खरददी कानबा स्टेक होल्डर खरददी कानबा पोट अमखक मसे अखोइना मैन्यूवरिंग तौरकांदा आउट ऑफ मैन्यूवरिंग दो हयिसिंगना तौरकांदा मियामगी इशू ओइना पुथोराकांदा मदो मियामगी इशू मालहलकांदा मयामजी हुम्मकांदा अदुगा तुंगी फ्यूचर ऑफ द नेशन नेशनलिटी ने अखोइजे वंस was a nation adu khoi oirami bani aduna sigi potsida lakan sida aina masigi potsing je issue ma khana ba matamda aikoina tawgada se we need aikoina mathau tari di aikoi gi context se aikoi hana khangba ma change ba manipur gi context se karino hauji hauji ki context se karino context si khangdana aikoi context si yaudana aikoi issue nei na ba yaroi ba aikoina leiri je aikoi gi context se karino haiba se khangmina ba ma change ba context si gi karamba phibam ama khakta kari context si gi issue je emerge tawrake अखोई सिदा यंगमिनबा यारिसे अखोई सि मुन्ना खना होबा म चांगी आइदा हाइजरिसनी मसे खना होबसे अखोइना पामी हाइदना अखोई ग्रुप खरना पामी अखोई पावरफुल ओइबा ऑर्गेनाइजेशन खरना पामी हाइदना एनी इशू से लेबाकी इशू ओंथोकनी से यारोय मदु ओन गिबि याय बट तोयसु मतो मतम खरगी मतुंगदा मदुना अमु बूमरेंग लाखसु याय ओके अदुना अखोइना अंडरस्टैंड तब मथौ तारिदि अखोइगी कंटेक्स्ट से अखोइगी मणिपुर गी लैरिबा पॉलिटिकल सिचुएशन से पॉलिटिकल सिचुएशन से करिदा लैरि अखोइ सिदा हजन हजन है एनी इशूज मणिपुर की खनरपद 1949 की वाह हेक्ता थोलकनी सिगिजे वंस एंड ऑल अखोइना मसी रिजॉल्व तौद्री बाउदी सिगी इशूजे अखोइगी कंटेक्स्ट सिदा दुम चेनल लैने अदुना मसीदगी हौनरकांदा अखोइदा आर्म ओपोजिशन ग्रुप की अचौबा मागी पॉलिटिकल लैरिबा पॉलिटिकल सिचुएशन सिदाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अचौबा मणिपुर असि पार्ट ऑफ द इंडिया नि हाइदना मसी कंटेन तौननबा मसी ngaknanaba गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंगम शक्ति सिजनदना मखन मखा आयाम सिदैसिदा डेवलपमेंट पैकेज सो कॉल एक इस पॉलिसी हाइगेरा अमा हाइगेरा मखन मखन की तौदना सिगी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की लैरिबा मणिपुर की पोर्ट से कंटेन तौननबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होनरै कांबू अमदा मसे रियलिटी सिंगसिदे खoi खंगमिनबा म चंगेबा ओके कांबू अमना आर्म पॉलिटिकल मागी आर्म ओपोजिशन ग्रुप की पॉलिटिकल ओपोजिशन ग्रुप अमा खक थोलक्तना मसे मणिपुर सिदी रेस्टोर तौगदबनि हाइबा पोर्ट से अखोइ मसे खंगमिनबा म चंगेबा अदुगी मरक्सिदा अमु कैदौरी मणिपुर हाइबसे सि अयाम सरुक्ति अखोइ नगागी नि हाइबा चौबा क्लेम अमा लैरे सिगी क्लेम जे नाउ बिकम्स मसिगी अखोइ नगागी लम ngakतनि हाइरा क्लेम तौरे अदो मसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने याबदौना तौबगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की करिगी पोर्ट लैरी सिगी कंटेक्स्ट जो अखोइ काउबा यारोय अदुगा अमु नाकल मोरमदा अखोइगी तोंगान तोंगान मणिपुर की कांगलुप सिंगी मरक्तगी कुकी येना खंगनारबा कांगबुसिना अमु कुकी लेन की पोर्ट अमा लैरे अखोइना मैतै सिंगिना मैतैना मपुंग ओइना लुचिंगाकांदा सिगी चाही लिसिंग अनि हेनबगी मणिपुर की केनो जे प्रोटेक्ट तौदना मतम अमदा चाउथोमी असि केनो अवांगदा अखोइगी बियोन कोहिमा अदि नोंपोक्ता चिंदुइन अदोगी सिलेट की करी की कसार की मयाम अम लेरमी बट मसिगी ज्योग्राफिकल बाउंड्री जे अमुक पिथोक पिक्सिन तौदना अदुबु अखोइगी लैरिबा हुजिकी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी असिदी ngakतना लाएब असिगुम्बा सिचुएशन असिदा मसिगी
ngaktan la iba se ngasi di dismemberment of Manipur ki port ama yamna chawna injala iba nakan nakan da gi force mayam ama kha IM ga government of India ga tongna ba port injala iba marak sida awdagi kuki len gi tal iba port marak asida aduga somdana aikoina apun ba saktam hai je koina territorial integrity tu nga aga thamba port na teba aikoi gi lairiba kanglup masen mayam kanglup punthra ma pan lumna pullaga sariba khunda minariba Manipur gi magi punna hingminabagi punna chawkhatminabagi magi apunba Manipuri gi saktam Manipuri gi furup ki asagi maitai khaki wana taba adugi apunba Manipur gi saktam amakak Manipuri gi saktam amakak lairiba se masigi aikoi na nganaba kanglup achaw miyam gi maraktagi masigi apunba Manipur gi ngakhoi ngakadabani Manipuri haiba kanglup sigi kanglup masen hingminariba sigi masi apunba saktam se ngakadabani haibagi achaw situation ama political situation context ama aikoi gi context se lairingi gi marak sida sigi schedule tribe ki issue ase kamai tawna tawrino masi schedule tribe ki issue sida aikoi je kaino tawrakanda aikoi kari lakadori masidagi sina loina maki issue sing je khoi job tawradra sigi port sing ji lainariba mari sing ase issue jiga lairiba khoi gi context siga port se tu ni yengminabam changeba aikoi na context yaudana issue jing hakta pick up tawraga khoi na discussion tawraga di solution phangoyeba okay adu ojo bobichand gi sigi point of views ma'am jahan express to gibal leirabra hana khana nene kibal leirabra kari response phang bikibe this imamang gi sida khana ba amada su khara di share tawram ba bani adu ba simaki context si port se imamang da thamgide matam phang da bani na but tawung sung aikoina issue ama khana ba matam da aikoina yam ro di context saudani issue khana ba yaro ebo akoina ado se political decision ama change of guard ki ngasai kenona thambiri ba du da change of guard la bani na sida hong balak ko je madu su possibility layeba ngasai gi situation as Manipur gi lairiba husiki context asida government of India na Manipur gi manung dam che ta na kairaga su India hebedu kaidragadi maitai da schedule tribe pithoki ba kaidena haidana khalamagadi masi assumption je akoi assume tawda yaro kana go mane assumption ni hairak pai but assumption yaudana akoi kaino tawda ba yaro eba aduna assumption se sigi assumption sidagi government of India na ma do schedule tribe pithokro maitai gi di adu retadi change of guard state government to BJP led government ni adu retadi ani maksigi kenona haidana magi atopa agenda magi motive khara leiramagadi asumba porting je koina nei nami nawa aduga context se budna understand tawminara kanda aikoi sigi porting je tare tara thona phajana khanaba tasengna masida kenona tana akoi gi miyam jigi marakta kaidama se khanadana kupna khana hobodi yamna mathau tai haiba jai thamja okay debate ama mathau tai habni ojaklen break logje tringa da ten tak no ojaklen digi oja bobichand takpiri gi matang da kitang feedback am logje hoge kari thamini khana budi am daga lei akoi experience am thengna gre Manipur na Bharat pulla kan nuai ne na merger tawrom matan October 15 da September 21st te sign tor matung da October 15 da tawre bazar da thaban chonge nuai bi aure aduga ngasi di amu khoi to khaina ta jarage but ki makha da khoi lecher roi piban ung de le roi khoi tongan bele ba mo jarage mo khulai ba ni sino me amna lan hori aduna Laibag amagi uji Manipur nation ne hari bani Bobichand nga sai bado rum keno tawse Manipur si nation namane na matam de leram ne ngasi ju nation nam ojeram mani bhat ki makha da leigra bani leigibagi wane na leijari bisida akoi gi series da leiriba atai budi Manipur de leiriba scheduled tribe this mayam lere maitai majority oiba maitai ji scheduled tribe ki on bai wafam dani masi tarai bu wadi na te ayam serious bu wani aduna debate to yam dakar ni okay debate to dakar ni hai pani ojaklen takpiri ji makhata na si topic ji matang damuk khana ne jage ojaklen damuk detail dam lak sake matang sto sorry the break bream log jage break yam thunan jara ke keep watching Manung Hutna welcome back you're watching Manung Hutna ngasi Manung Hutna da khana jari me basi Indian government na Manipur state government gi ethnographic report amasung social economic survey report si demand toropani mitai scheduled tribe list chalhanaba makhata no jalo ken si report ethnographic report plus social economic survey report si ni ji Indian government na state government na pikhala matung da Indian government na yang tu ji karino criteria matang happen panbi sigi ethnography report haibani ko siga report haibang ethnography study haibang khenaga ni ko okay study would be it can be voluminous academic study, okay. which can take years to
अदुमाइन सेम या वॉल्यूमिनस स्टडी म ओय रिपोर्ट हाइबसिना गवर्नमेंट की ओइबा कंसाइज ओइबा उंगासी बहुदा गवर्नमेंट दा थारिबा एथनोग्राफी रिपोर्ट मणिपुर चक्री सिंगसे नॉट मोर देन 2 पेज ओन थादी ओके अते स्टेट चप 3 पेज 4 पेज है ना चप नते ओके अदुदा मोय हारिबा मिओय सिंगसिगी माई मागी कस्टमरी मायाम दा करी करी चनरी गेबदो अदुदा ओने बेस और थाबनी अदुगा रिपोर्ट है एथनोग्राफिक स्टडी है तोान खेनेगनी एकेडमिक स्टडी का अद रिपोर्ट इज द मोइन फोकस औदोरिसे और हुजिके हारिबा कांगलुप तुबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट चनबा याबगी मोय कॉन्स्टिट्यूशन से क्राइटेरिया ओदनो है लेपम दे बट मोय एज अ कन्वेंशन मोने हुजिक मोइन पॉइंट मंगा दे लेपिबा हारिबा पॉइंट मंगा से सि कांगलुप सिगी मनुंग दा हुजिक छु चेलिब्रा चेंदब्रा है क्वेश्चन दो लापै वानेबा अद पॉइंट मंगा से अहमदा हाइरसी इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड है हाइदी खुनुंग लोन चु खरा चलीबा कांगबु होइबा प्रिमिटिव होइबा वाफम जे प्रिमिटिव है वाही जे हुजिके मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट कांगबु ददी वर्ल्ड की ओइना सी तोना खरे ट्राइब अर्गे प्रिमिटिव सिगे अनि की सिनोनिमस ओइन ओहनबसे कैनो हदे प्रिमिटिव बसी हानना कांगलुप मांबु कांगलुप अमन प्रीजज तौरगा ट्राइब मीन्स प्रिमिटिव हाइबसी हाइन ताई हाइबगी वर्ल्ड की ओइना दि तोना खरे इंडिया सु दम फॉलो तौरई अदि मतुंगिना कहीं मोई अनुब क्राइटेरियम सेमदो प्रिमिटिव वाइज कखरबने याहोंदे हुजी हुजी चनद्री अदन हाना हाने क्राइटेरिया दो चनबस नंबर 1 इज इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड है प्रिमिटिव ओय है नतेको मागी ट्रेड खर चीले है अद कोई मैते गे ट्रेड खर चीले हारगदी सी कोई प्रिमिटिव ट्रेड से दा हारगदी कोई अंगांग हम पोपता नौफुमजी नुपागिने येत नुपी ओइना युमदा पुरगा हॉस्पिटल दे पुर लागा फुमनरी दा होजिबुक चनरी बको अदगी आंगा इपान थावा अदगी अमखोइदा लमदा थांगे दा सरोय खांग बायना भूत प्रेता कटप खोट पाइसी तौनरी को सि खतंग हुजिकी 21st सेंचुरी का मत अतेगे येंगरु बदा खोइना खरे हेना तौसन बा दुमा दुम लेरि बनी को अदगी याम कुपना येंगरगदी आइना आइसु मपान याम चले याम थेंगनरे मणिपुर नतने हिंदू की लम सिंह इंडिया की अद अखोगी मैते की नुपी की थागी कनो ओरपद चाखुम थोपन नुमित मंगानी लेबसे अखोई मैते नतनते कनाम तौदब्रा जो खाली सिसु खोगी ओइबा प्रिमिटिव ट्रेड ने हाइबदा लालोइद्रा हैना खनजै सुमाइ तौना खोई प्रिमिटिव ट्रेड अखोगी एग्जांपल्स मयाम लेरेबा रिम से पी ऑपरेशन तरुम दाइदा कबो खोइदो मयाम तौरगा सिदा धुपम तौले रंगबनी मद पृथ्वी दे कनाम से तौदबनी सिबसु सुमाइ लेरे सो फर्स्ट क्राइटेरिया दे ओजालगु हैनिंग मिट तौइसनी मिट तौइ एदुदे चामदा चाम मिट तौइ ओके अदुगिदी मतंग मंद अथम मतंग दने डिस्टिंक्टिव कल्चर है कोई मैते के तोंगान कल्चर हम लेजे कोई हिंदू नि फना हाइजर कसु इंडिया का दुने हारसु एनीथिंग एनी नोमेनक्लेचर थमगा सोबा कोई लाइन थौ सना में लात के कोई चना भी हम फजना ले लोनमक लाली सीमा असी हिंदू के तै तौनदबनी हुजिकसो कोई थौ तौरी जबान थारी नत्रा अदगी कोई सिदा लाई हराउबा अमा तोंगान तौरी सी अतै चना से कोई कल्चर की मसाना ताब मेरा हो चोंग काइन तौरी से सी तोप तोप कोई गोइबा डिस्टिंक्टिव कल्चर ने पृथ्वी कनागुम अमतना तौदबा अमनी सिमदी कनिंगाय लेत्रे अदे अहुम सुबना साइनेस ऑफ कंटैक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज मपान की मियोय क थेंगनबदा खरे मिरक मिचिन थिबाय खरे इकाई थिगन बाय बने समना आरगदा सिगे सी लोइनमक ता अप्लाई तौगने हम लेते क्राइटेरिया मंगा मंग लोइन चनगने हम सो लेते सी साइनेस ऑफ कंटैक्ट फॉर एग्जांपल कनागुम कम्युनिटी अमा कनोदा कॉस्मोपॉलिटन सिटी गुमा मदा मोगी हैंडीक्राफ्ट को पोट मयाम योनबे बराबर कथेन का कांगमु दि साइनेस ले रोइदबनी अदा कोई मैते गी दे ngaसी सु लै हाइना आइना थमनिसना कोई मैते मयाम पुलकपदा कैनोम खनन नरकपदा वादी फोंदोकपदि ngamda तुमिन लेप लेरगा हाइगे तोपदा खरा हाइदगुम तो अदुगा कन्न ngangnara kana खोइदोक थेना सावरक चखिबमा नतर किन्नान थिलकबमा असे कोइगी मनोंगल फुम लेबदो अतै दोनो ब्रेंग 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 गेता हाइबसे तौमदबने बा सि साइनेस ऑफ कंटेक्ट का तुम चनबे याव पोनसे सुमान एग्जांपल मयाम द लेगनी अदगी ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हाइबसिमा नेक्स्ट पॉइंट नि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन आई ज्योग्राफिकल लमदो तोंगान टॉप टॉप ता हाइ वाने मसे सिदा कोइना मदुदा अखोइ से रेल लमी बुझबो लागत्रि अदगी कनो कनो की कंट्री से की नॉर्थ ईस्टर्न चिदाइ दे लेबसे हम सोइद्रे अदे अदुसु मनुंग दा कोइ चिंगना कोइना पंसारगा यामना वाना कम्युनिकेशन फेलियर ओइ लै मतम दन हाईवे दे लेबदा लैंडस्लाइड तवा था हम मरी चतदन लेबसु लेरिबोनी कोइ से तन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है बसे सिमे क्लियर कट दम लेजै अदे मथंग दना मंगा सुब पॉइंट बैकवर्डनेस हाइबा चाखोर खोंदांग खरा थिंदरिबा वाट पाइबनी अदे कोइ अदर कोइ ओबीसी लेरिना अदर बैकवर्ड क्लास
अतई अतोप चाखोतब कांगलो बना को सर्टिफिकेट हम पाइजरी अदु बैकवर्ड दे मसान ताक्सरे बा सिदी अदुबुदी अखोइना सु सर्टिफिकेट पाइरे बा हेंग सोशल इकोनॉमिक की रिपोर्ट तो अदु दम यावरनी सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट आदि कोई की सोशल इकोनॉमिक कास्ट रिपोर्ट है ना ऑल इंडिया के चथगी दना अदु की रिपोर्ट 2016 की जनवरी थादा लाखिबदा इंडिया के अर्बन सेंटर्स मनुंग दा मणिपुर ना 43% दा ख्वाइदगी पोरेस्ट नि हाइम याउगी को 43% दा 41% बिहार ने सेकेंड ने ना मणिपुर अर्बन एरिया दा ख्वाइदगी सोथब कांगो मणिपुर अर्बन एरिया से मैतै बुनी को हाइदो अदुदि मागे गवर्नमेंट रिकॉर्ड अदुम लेजरबा को सोथरी हेबदो लेरे पोनी क्राइटेरिया दि हुजि हुजि सु चामा मिट तवे से आइन थमनिंगी तबदो आइन सिदा पॉइंट में सप्लीमेंट तौनिंगी बदी कोन हारी ना 1950 दा कैटेगराइज तौला मतमदो मसी अखोजी अखोजी मतमदा रॉन्ग क्लासिफिकेशन तौखिबने लवे बसे ओके रॉन्ग क्लासिफिकेशन तबदो हुजिक राइट क्लासिफिकेशन तौबियो हाइबनेबा हुजिक सु क्राइटेरिया चलिसिनदी मतमदोदी अमु हेन फजन चलमनी सिने आइना खोरोमदगी होरेंग सोशो इकोनॉमिक कास्ट रिपोर्ट तुबदी मसा लेजरानी एथनोग्राफी रिपोर्ट ना फोकस तौदो जगह से पीरिबा क्राइटेरिया सिंजे चंद्रा नत्रका चंदब्रा हाइबदुना मेजर क्वेश्चन देबा अखो अदु तौरी अदा तरी चन्नरी खोनरे मयाम मा भास ओने इरुबी मथौ ता देबा मीने चंगदो हांगिबा क्वेश्चन मंगा दे आंसर खक पीरगा गवर्नमेंट रिपोर्ट अदुम ओजेपोनेबा मसी इबत थातरक मंगा तरक चांग मथौ ता देबा अदु इबा तारगसु सिबो हानना येंगकपदा सिबो खंगबा मी हाइदि मैतै गिनिना मैतै एक्सपर्ट स्कॉलर अमदि येंगमना खंगनि को दिल्ली दे नरगा कनोदगी टोक्योदगी मोय ला येंगरदी मदु स्टडी तौबदा चही कयाम चंगबा याय अदु मोय हेंग कमीशन दुना सेमगी यंगल मतमदा सिबो खंगना लेरबा सोसाइटी की एक्सपर्ट अमा इहलगदी सी मतम इबदा मतम चने चेना हु मरी के रिपोर्ट इबदा थाम चंगमय मथौ तादे हप्ता अमनंग लोशन गा पोनी अदु बिने खोय गमे दा हाइनिंग से तंग तौदो बुदो तौरो डेडलाइन अमा लेपिउ सिन ओके ओके ओजा क्लेन तेंतकना क्राइटेरियास की मतुंग नदी ओजा लोकेंद्रो ना कन पुश तौरी क्राइटेरियास मीट तौई अदुना खोय डिमांड्स फुलफिल तौबी हाबनी ओजा क्लेन बट एट द सेम टाइम ओजा बोबिचान गुम्बा ग्रुप काउ मैम जो लेते बनते मोय जो डिबेट तकाते हाबनी ओजा क्लेन मे द लागा पॉइंट लम्बी माने होजिकी होजि कनोना तमोन पनब्री क्राइटेरिया मंगा उर माले को मंगा सी ngsaigi maitai je demand STDCM changedam ne na sigi push tawriba movement tawriba kamu nadi tamon haibe sumaina criteria fulfill tawre habni adu criteria fulfill tawre habse ai mang nadi tawde natraga tawi habdu masi issue sida aina yam kana study tawba natabani na ai mang nadi masida ai gi decision ma pibidi ai ngamaroi aduga madudi expert na adigi commission na Manipur State Commission for Scheduled Tribe hai jo Scheduled Tribe sigi issue sida dil tawna na leiribani moine hena khangani adu criteria full tawi tawdi habdu ngasai gi socio economic survey report adigi ethnography report aduga su adugi report ani du su yengdoini aduna ani dugi report ani dugi yeng matungda center na adi report pira matungda Manipur digi recommend Manipur government na recommend tawren khalagasu ngasai report ani du yaga ngasai fulfill tawbra tawdobra haibu potu center na mo hidu commission lerangani kano tribal affairs ministry na torga mo tawdo pone aduma tawjarasu let the experts decide aduga report su saka su tawrasunu aduga kano gi debate matang dure ngasa ju hajagre debate yam dakarni bajana munna khanaba di yam dakarni phare haiba outcome dum lagadi well and good why not ST phadol leragadi aduga faroi haragadi criteria fulfill taweng khallagasu e adudi tawdobuna phai haiba adudi let experts decide aduga ai mangna masida expert moina ai gi kanodi usid haiba ngamjedre haita okay yam thaningai ni oja kelen oja bichan state government na oja criteria me am do fulfill tawre khallaba natra khandraba state government na center do recommend tawre center do report thagar kare so assume तौरगा स्टेट गवर्नमेंट ना सेंटर द पॉजिटिव सी लिस्ट चलन भी on thagar kraba ado state government na ojabu bican hoi gumba kanglo मैम द तनरम दबा हाइबगी नुवाइ तब लेगे तरह दो हाइबेट ai gumbagi wagi wanate aina thamjari jide koina pot sing ji society gi geno je koina nei na ba matam da ai koina som conflict ki lairiba conflict ki मैम je nei na ba ai koina peace kamai conflict sin je kamai na transform tawge peace
कमाई लाकदगी अखोइना सुम नैनारक्पा तौरक्पा मयामजिदा अखोइगी मणिपुरदा थोइबा पोटसिदा अइना ngasaijo haijagibji context analysis si understand tawba ma changi munna kunna context si gi basis dagi akoina context da issue si naina hoba ma changi aduga sida tawdor sing asagi criteria myam do se jalokena criteria sing je fulfill tawre har kanda primitive steps ki khudam pibada asagi akoigi maitai nupi sing da thagi khongkap lakpu matam sida chakhum dagi thokpa magi eno tahundaba even thabak ingkang tasengna hairagadi mase अखोइना अतोप वाहन थोक्तगी हल्लकानदी द मोस्ट एडवांस मैतै सोसाइटी की मसाइगी थागी खोंगाप लाकु मतमद नुपी सिंगदा पुक येकपगी नाबगी क्राइम तौरिबा सिदैदा येकपगी नाबगी तौरिबा मयाम जिदगी मंगोंदा कगिनोदा मैतै नुपी सिंगसिना हाउस होल्ड वर्क सिंगसे तौरको मयाम दो रिलीफ पीबनेना वाहन थोकपीरसु यानेबा पॉजिटिव वेदर येंगगदी इफ अदुगी पोर्सु लैगनी अदुमाइ तौदना मसाइगी हाइरिबा फुलफिल तौरे हाइरिबा क्राइटेरिया सिंगसे इफ वी डिस्कस फजना अखोइगी लैरिबा पोट सिंगसे आइगी क्रिटिकल सब्जेक्टिविटी आइना शेड्यूल टाइप पामेना आइना शेड्यूल टाइप पामबगी हम थोक मयाम अमा पीरब अदुदा आइना क्रिटिकल ओहौद्रगदी मरमदी वे अखोइना लेपकदौरिबा डिसीजन असे आइना हंजन हंजन हाइजरिसिनी फुरुपसिगी मागी फ्यूचर अमा चेनरिबा पोटनेब अखोइना लेपकदौरिबा डिसीजन जे मसाइ ताकेलेना हाइबिबा दुमाइ तौदना मयामसिना खनरकांदा तरे तरा थोकनसिदा खनदना यामना discussion asi debate asi akoina masida well discussion healthy discussion masigi hainari ba mi khuding maksigi magi opinions mayamji information khuding maksi loina mak available ohendana mi khuding mak the information je access to ba handana lairiba schedule tribe sigi matang da lairiba aduga karigino center na government de demand to re schedule tribe demand committee amadi coordinating committee na demand to ba potu dagi masi demand to ira central government na karigino state government dagi recommendation lagtana central government na masida hana लाइसी की डिमांड कमिटी मोद मेमोरेंडम पीरुबदुगी सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स मोइन तौरईरा नत्रगा करी लई मोगी सेंट्रल गवर्नमेंट की मसिद इंटरेस्ट करीनो स्टेट गवर्नमेंट पीरक्तदना लेबा पोट अमा मोइन तौरईसे मियाम की मूवमेंट अमा लाएना हेक्ता सेंटर ना इंटरवेंशन तौरईरा अद इशू मयामदी लेरीदना स्टेट गवर्नमेंट फनाम हाइरजु मियाम ना हाइरगसु सेंटर ना रेस्पॉन्स तौदबा इशू मयामदी लेरीबा अखोइदा कंसर्न होइबा डे टू डे लाइफ सिदा कंसर्न होइबा अखोइगी मागी राइट टू लाइफ द मरु होइबा पोट इशू मयाम दी सेंट्रल गवर्नमेंट फनाम हाइरजु तादे रेस्पॉन्स तौदेबा बट व्हाई एसटी रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट ना रिपोर्ट थारक्तबा म थौरईजे करिगिनो सुम मयाम से सही मरी देना मसी डिस्कशन जे डिबेट असे मसीदैसिदा कनामदा अकीबा याहोंदन मियाम जिदा फेयर साइकोसिस अमा पीदना अखोइगी मियाम जिदा फेयर साइकोसिस पीदना अकीबा खंगनबा याहोंदना मियाम से मागी मागी मोड सिंग से अखोइ तरे तरा थोना खनबा तुंगी कैनो से यावना विथ ए मागी फार साइटेड ओइबा पोट अमगा लाइबा ग्लोबल चेंज असिसु यावना अखोइगी कंटेक्स्ट नेना बदा अखोइगी लोकल कंटेक्स्ट खक्ता मु यारोइबा ग्लोबल जिदा करी लाई अखोइगी नाइबरी सिंग जिदा अखोइगी युमलोनबदा करी चेंज लाई से खुदम मोइना येंगसी अखोइ बर्मा ना लेरिसिदा बर्मा द लेरिबा मयामसी नेशनलिटीज गातनी ट्राइब ओइना कनामदा लौना दिए अखोइगी ट्राइब से कैटेगराइजेशन की 1950 की कैटेगराइजेशन हारिजे आईडी सिगी कैटेगराइजेशन जिना मणिपुर की मियाम जे थुगाइबा जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना 1950 दगी हवेना लवेबा मरमदी अखोइगी पीपल असे सिदैसिदा ट्राइब हैबा लेते मैते हैबा लेते मयाम जिदा खरा चिंगदा मानदा लेबा सिंगसिना खरा मतमदुगी खुदोंग चाबा कई फंगबदा खरा वारम याय तंपाकता लेबसिंगसिना चेंग बरांग काने थोकपा चिंगदा लेबसिना पान का अदुगी एक्सचेंज अमा लेनरमीनेबा अखोइसे अमना अमदा सिगी लेनदना लेरमीबा अखोइगी सोसाइटी अमा खकी सुमाइना पुन्ना हिंगमिनरकपगी मरमदी चिंगदा लेरिबा तोंगान तोंगान मणिपुर की मफम सिंगदा लेरिबा तोंगान तोंगान कांगलुप मयामसी पुल्ला कांदा मणिपुर से डिफेंड तौरमीबनी पामहिबगी मतमदा तौरमीबा कइनोदु अखोइ मसे मसेगी हिस्टोरिकल इवेंट सिंगसे अखोइ मसे काउथोकपा यारोइबा पामहिबना मणिपुर से प्रोटेक्ट तौदना मणिपुर से एक्सपांड तौदना निंगथि तुरेन यौना तौरमीबा पोट अदुना सिगी अपुनबा मणिपुरी की कइनो अमा लाइबा पोट से 1950 सिदा अखोइ जे कैटेगराइज तौरे वी आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स खरा मन जनरेशन द थम्मे खरा मन ट्राइब ने हाइदना तमगा मागी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज अमा पिसलकांदा मतुदा अखोइ मसेगी मरकता आइगी व्यू दगी आइगी मिएंग दगी आइगी एनालिसिस दगी मसे डिवीजन ऑफ मणिपुर जे स्टार्टेड विथ 1950 दगी हौरे ओके अदुना सिक्सिगी पोट से अखोइना सुम बसिदा नतेब अतै मयाम अमसु लैरिबा डिवीजन जे काय कदाइ दा अखोइ जे डिवाइड तौगे से अदुना सिगी पोट सिंग से अखोइ यावना मुन्ना लोइना खनरा कांदा अखोइ इशू जे नैना होबम चांगी नैना होद्रगदी मसे अखोइ कुपना खनददना
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯈꯔꯅꯁꯨ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯦꯁꯇꯤ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯧꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯗ ꯀꯟꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯦꯁ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯐꯔꯣꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯅꯗꯔ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯔꯦꯀꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯅ ꯁꯤꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯔꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯅꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ violent oiba conflict ama hojik phawbudi ekhoida uriba conflict se ekhoina nainaba matamda se maitai ga naga ga hairo naga na khangnari ba kanglu mayam siga maitai ga kuki haina khangnari ba mayam siga hojik leinari ba pot sidi latent oina manung da phumaga phumbang naraga khoi sidai sida manung da ungkhatna bagi wani but still not violent ekhoi masel gi marakta maitai ga loina ba pot violent oiba conflict tem da thoktrි ba but aina ubadadi ekhoina sum patterns of conflict ki pot sing sum naina ra kan yenga da once maitai je schedule tribe ne categorize tawraba adui matamda da lakadoi conflict of violent oirakani na ekhoi gi analysis da di phangge takbi oja lakin matam jam le trek ting thuna orekin hai bise koi gi pun mapung an thamna vision do adu koina bhab koina su hai ji bisi mayam na mapung oina bhab ta wat ne ni hujik Bobichand thambi gi ba constitution da chandringai da maitai lerem de division that is the crux of the issue. 1950 the constitution the hek lak pade the koi division lak re ba yellow me masen marakta si gaina protection pik do na pik re atamda le ba yellow me mai te khoi buna noi di noi di yellow me chingbagi india context ni ko mathau ta de mai te equal to mayang en thami kre ba ko that means we are as good as the mayang haibagi wada thamgreba adugi division lakpasina hujing asi 50 years plus orang matamda chingge tamge chinghaina macha am laeba adudi conflict si koi manung le ethnic ki manung oiriba maitai ko chingmi chinnaw amsung tamgi koi masen marakta laiba conflict se constitution duna laambane ba adudi constitution man correction tawoba correction tawnu da ma khoi hari si put koi gi chingmi chinnaw duga valley gi koi people siga on a constitution ko bas similar ba platform da thambi oba equal platform ma da adu da lak matam da chingmi ga tammi ga gi hujik la riba kano se device se lok thoga equal platform da lak matam da khoi si madu da yon di physical integration lak ne ba log ba physical integration am la di physical integration lak ne ba physical integration la di emotion integration lak ne ba I tena adugi equal footage thamba haise tribe na ta di yada bra haiba question ama thole boja tribe ta na tragadi ekoi mana han base tribe on badu schedule tribe list ta maitai ne yaushan badu na taba atopo alternative maram de ekoi na Indian constitution je democratic country ni magi constitution je amend to Bobichand topic so sensitive oibnina matam yamna changine only for the want of time ngasik this wise lotion tare ado koi hojik makhata na Manipur state commission for scheduled tribe na state government da kari respond to bage state government na center the ethnographic report amasung social economic survey report submit to ngai batai ado ngasi gi di matang state lotion jarage mathangi edition da anu topic pudun lakchage until then goodbye.